I veliki pozdrav svima i dobrodošli u današnji video. Vi gledate MTS ligu sa Crvenom zvezdom i danas očekuje finale kupa. Verovatno je većina vas očekivala danas finale Lige šampiona i to čuvamo za nedelju, za onaj udarni termin. A danas u sredu igramo finale kupa, što je kako realni termin, ne, u stvarnosti bi zapravo pre sreda bila za finale Lige šampiona. Ili ne, nedelja je, pardon, moja greška, ali kapirate pojentu, tako da prvo što krenemo, obavezno ostavite like, pišite u komentarima dole šta mislite koji će biti rezultat ove današnje utakmice. I također teo sam još prvo što krenemo na utakmicu da vam pokažem touching golmane koje sam želeo da dovedem. Kao što vidite, Oblak, Handanović, Areola, Casillas i Subašić, bilo koga od njih da dovedemo, čisto da pojačamo konkurenciju. Nada je nerealno, Borjan je odličan, stvarno ne treba mi zamena za Borjana, ali čisto radi sebe da imam neku konkurenciju. Čak ću, i ako dovedem nekog od njih, vjerojatno držim Borjana kao prvog golmana, iako Borjan ima slabiji oro čak i od Rajkovića. Ovdje, kao što vidite, klasik top player i 5 minuta. I još jedan put da napomenem da su stvarno bespotrebni komentari da ja nameštam neke rezultate ili tako nešto. Ja i dalje imam u računaru snimak prvog polovremena utakmice sa Barcelonom, prosto znači ne mogu da izbacujem pola epizode, znači znate da to prosto ne ide tako. Tako da ovdje sad imamo našu postavu, ići ćemo s najjačom postavom. Kolarov je podao van forma, moram da ga držim zbog kemistrija, ili kako se već ovo zove ovdje. Tako da stavit ćemo umjesto, može ajde tu Adžić, i Kafua ćemo stavimo umjesto Jovičića. I ova naša najjača postavnica, Luka Milivojević je za jedan overall opao između dve epizode, pošto sam igrao malo pre sa Čukaričkim 1-1, pošto tako uvijek prema što snimam odigram jednu utakmicu čisto malo da ne bude ono da bude prva odmah koju snimam, da bi se malo uigrao, pošto kažem igram na top player i stvarno je nezgodno, svi koji igrate na top player znate protiv bilo kog protivnika da igrate, uvijek je nezgodno. Tako da, inače sad je polovremena utakmice Srbija-Rumunija, imate live reakciju na mojom kanalu, vjerojatno većina vas već pogledala tu live reakciju. Tako da evo ga, finale kupa, borba za tačnije drugi trofej, pošto smo realno matematički već osvojili ligu. Ja se nadam da ćemo i Ligu šampiona u sljedećoj epizodi, tako da tripletu osvojimo, to je bio stvarno vrhunski uspeh. I sad možemo da ostavimo u cut scenu zato što nema ovdje onih copyright muzike pre utakmice kao što kad je finale Lige šampiona. Vidimo Borjana i Stevanovića, golmana Partizana koji je na pozemici u radu. Ja se nadam da će biti Zvezdnik, vjerojatno će biti Radovac, ne toliko, i nadam se da će biti barem neki pristojan broj zvezdinih navijača, pošto je ovo kao neutralan teren je finale kupa. Evo naravno United Force, rekao sam, tu su Radovci, evo ih i Delije naravno, ništa bez Delija bilo koje utakmici. Ovdje vidite fudbalere Zvezde. Ide himna Portugala, brate, bilo je fora pošto je ovdje u igrici umjesto portugalske lige stavljena srpska, tako da krenuli smo sada. Toto je sada Lutovac, inače kažem igrao s najjačom postavom između utakmica sa, kako se zove, Realom i ove, imamo jednu protiv Javora kući gdje ću da odmaram opet fudbalere kao što sam malo pre predoču Čukaričku. Da imamo Sergej Milinković Savić, za malo ovo. Lep šut na početku da ga iznenadi, ali nije uspio da prevari Stevanovića. Inače, samo izvinite, sam moram da vidim koji je overall Stevanović i ostalim fudbalerima rada. Odavra se Vico je najbolji sa 76, on je čak tu blizu Stojkovića. Ne znam koliko je tu u stvarnosti tako. Idemo sada s loptom je Đenić, Grujić, idemo sada Sergej Milivojević, Mbappe, dimo sada Mbappe, a nisam dugo sa njim probijao. Dimo od Mbappe na svoj speed boost, Mbappe, rešetaj! I skida to Stevanović, a da sam previše u stranu stavio, vjerojatno bi otišla pored gola i to je problem u PES-u. Realno ovaj Mbappe mora da reši, sam finansirao, opet bi otišla pored gola, vrlo verovatno. Da imamo samo ovako Malkom ovdje jači vjerojatno od svih fudbalera rada. Ajde Mbappe, ajde, to je tvoja. Mbappe, dodaj ovdje, jao, što nije dodao ovdje Grujiću. Ili košavi, mi bodri bote uvek zvezdo, made bila ti. Ajmo da imamo sada, ajde, bravo, Dimo ovdje može i do Mbappea. Kažem Mbappe za razliku od Pešića, pa možda i Bojačija, fudbaler koji može sam svoju šansu stvoriti. Imamo Mbappe, ovdje imamo na sebi, nisam očekivao će ovako kilovo da šutirao, je dobro. Zagreli smo sad Stevanovića, sad je vreme da jedna lopta završi iza njegovih leđa u mreži. Idemo sada Duško Tošić, ajde Grujiću, ajde Gruja, bravo, dobro je, ovo je opasan start, dobro nam se Grujić nije povredio ovdje. Idemo sada da nagradimo ovdje, idemo kao Sergej, može Sergej, idemo Sergej izblokiran, koji projektil, 1-0, Sergej Milinković Savić, rekao sam preozbiljan šut ima i čekao sam sve ove epizode, ovaj Sergejev pogodak, i ovo sad pogled, toliko jak, znači Stevanović je odbranio toliko jak šut da je to otišlo u gol, nije imao snagi da zaustavi
Idemo sad da napunimo rad, treba nam pred finale Lige šampiona, neka utakmica da izdominiramo. Idemo sada Malcolm, ovde na leđima ima pola odbrane rada. Izgubio loptu, ali nema veze. Kažem, Malcolm realno ne bi smeo ovde u Superligi, znači u srpskih klubova, da gubi ovako lagano lopte, ali dobro, šta da se radi. I on se vratno malo opusti, ne igra 100% kad igra. I ne igra isto sigurno protiv Rada i protiv Reala. Ali dobro, to nije pravi pristup, to bi trebalo da ide u svaku utakmicu isto, ali dobro. Idemo sada Radonjić, odizblokirat će ga Radonjić, loše sam procenio. Idemo sada Đedov. Idemo sada Milivojević, Kolarov, 1-0 poluvreme. Moram sad jednu poruku, ali kažem ne smijem reći da pravim već opet. Idemo ljudi u drugu povreme, neću ništa menjamo, vodimo 1-0, odličan rez. Što se kaže, sad će biti naša lopta. Ajmo sad da pravimo preko Malcoma neki ovdje napad da odradimo, da imamo, i da je ipak Grujić, ali dobro, sad će do Malcoma, ali dobro, ajmo, Malcom ima dvojicu fudbalera na leđima, ali može ovdje Malcom da rešimo, može ovdje Malcom se šali sa odbranom rada, da imamo Malcom ovdje u dvojicu, Malcom nije uspeo da fintu odradi, ali nema veze, da bi trebalo kradimo veoma lagano loptu, što kaže vrlo pušteno i oslobođeno. Da imamo sada Mladenović, kradi ne može, Đenić. Da imamo sada, ovdje velika greška, dobre. Idemo da izvede ovdje kako se zove Borjan. 50-50 i posljednji dalje, ali je Zvezda ta koja vodi, tako da lagana priča skroz. Da imamo sada Kolarov, ovdje za Mbappe bi mogao. Da imamo Mbappe. Ajde ovdje Radonja, moraš iskoristiš ovo, ne mogu da verujem da Radović nije uspio iskoristi. Ajde, Đedov. Malcom. Sad ću da ga bacim. Bacim u trans. Malcom, 2-0! Malcom, idemo kod Delija, evo ih Delija ovdje, ajmo da proslavimo, ovo je naš kup, Malcom, novi heroj, uz Milinković Savića. Pogledajte, tražite da puštam replay, ovo stvarno vredi pogledati, znači kažem koliko Malcom s ovim svojim probijanjima pojao, bam, kroz celu odbranu rada, 2-0 za Zvezdu, Malcom je strelac. Da imamo sada stopte mi Vico, najbolji rejtovan fudbaler po pesu, znači da po ovom peču, kako god. Ovo je već 2-0, već lagano. Ovdje Kolarov gubi baš loptu, baš je Kolarov u zadnje vreme. Dobro, danas imam forme, vidjeli ste. Dobro, brani ovo Borjan. Vidite, stvarno Borjanu da kucamo drvo. Ništa ne fali, ali prosto... Ne. Bravo, živu mu skini. Daj, može. Ovo je preambiciozno za Malcoma. Zato što loše. Znači, stvarno ovi pasi pravno su toliko loše napravljeni. Imamo ovdje, Maksimović iskače. Bravo, lepi. Ne, daj Mbappe, bre. Ovo mora Toški da pokupi. Tošiću, ne da pokupiš njega, nego loptu da pokupiš. Cijel život mora da ga učim to, ali dobro, ide prelazni rok. Stiže novi štoper, lagana priča. Prošao je bez kartona u ovoj situaciji. Bravo, i Boki ovdje hvata živo. Sad se izgleda čuju i Radovci, ako se ne varam. I njihovi poslednji trzajevi. Ima od Malcom ovdje obilazi celu, nije baš celo je pola, ima ovdje Mbappe, on ima Hjelta, daj malo Mbappe da je vozio da po strani Mbappe. Ja sam da može barem upalo dobro kao Malcom da radi ovo što je malo preradio Malcom. Mbappe, evo ga ovdje, evo ga Sergej ovdje previše ambiciozan bio, Sergej mora to brže da šutira. Ok, kraj, Zvezda je osvojila, nisam i primetio da je kraj. 2-0, evo ovdje ulećemo kao trener, prvi trofej zvaničan, kažem, iako smo matematički ligu uzeli, ovo je tek sada prvi zvanični trofej. Vidite, realno fudbaleri Rada nisu imali šanse, stvarno rutinski smo ovaj pehar uzeli, evo vidite da slavimo sa Delijama, tu je i Sergej Milinković Savić, Zvezda Cup Winners, kako lepo, sad će u sljedećoj epizodi da će Boga piše i Champions League Winners,
Ajde, to je Kolarova. Jako lepa scena ovde. Pozdravljamo se svi. Nema Pehara, to mi samo žao što nema Pehara. A možda ima, evo ga grupno slikanje, evo ga. A nema Pehara, to je stvarno glupo što su bacili Pehar. A vidite i sa Delijama ide pesma, naravno. Stvarno smo izdominirali, ako je posled bio jednačan, stvarno vidite, Malkom 8,5, stvarno neverovatnu ocenu je dobio. I Sergij kao strelac gola 7,5, odlično, ja sam prezadovoljan današnjom utakmicom. Nadam se da ću i u finalu protiv Reala, to će biti jako dugačka epizoda, mislim, bit će sigurno 15 minuta, ću vratno napravim. Ako ne i 20, ne znam bit ću koliko sam radio za prošlu sezonu, pa ću tako vratno da uradim. Posljednje kolo i Super Lige Srbije, to ću da igram tamo kad budem igrao sa Realom za vikend. Evo vidite, Protež Roll 3 za Milana Borjana. Boja ću dobiti ponudu od Toulouse, ali neću sigurno prodavati. Malkom najbolji fudbaler turnira Royalno, iako je tek došao na polusezoni. Evo da je malo i ovaj minus što imamo da rešimo. I ovdje imamo čak dugo, eto. Tako da idete bilo to, lajkujte ovaj video. Pišite što god hoćete u komentarima, šerujte, subscribeujte se ako niste na esport kanal Crvene zvezde, zapratite njihov profil na Instagramu i do sljedećeg klipa ljudi, finala Lige šampiona, obavezno svi, nedelja 5 sati, vidimo se, ćao!